The ratio of rates of diffusion of two gases A and B is 1.5:1. If the relative molecular mass of gas A is 16, find out the relative molecular mass of gas B. हाणे ॿिनि जा रेट्स मिलियल आहिनि, हिकिड़ो आहे 1.5 ॿियो 1. ए जो रेट आहे 1.5 ऐं बी जो 1. हाणे लिखंदासीं पंहिंजा रेट ऑफ ए इज़ 1.5 and the rate of diffusion of B is 1. Molecular mass of A is 16 AMU. Find the molecular mass of gas B. Molecular mass of gas B. हिते रेट्स मिलियल आहिनि, molecular mass find कबो. Law of diffusion वारो फार्मूला इस्तेमाल कंदे लिखूं था RA, rate of diffusion of A upon RB is equal to inversely proportion B जो रेट हेठि त B जो मास मथे MB upon MA. RA 1.5 upon RB 1 under root MB इहो फाइंड करिणो आहे, मास ऑफ B गैस. MA आहे 16. हाणे ॿिनि जो स्क्वायर वठूं छो त अंडर रूट में अहिड़ी शइ अची वञे जंहिंजो स्क्वायर रूट नथो वठी सघे, त पोइ हिनखे ख़तमु करण लाइ हाणे लिखंदासीं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. हिते मतलब 1.5 upon 1 whole square is equal to under root MB upon 16 this whole square. हाणे स्क्वायर में ही अंडर रूट कैंसिल थी वेंदो, ये अची वेंदो 2.25. 1 जो स्क्वायर 1 ई रहंदो अपॉन 1, त हे अंडर रूट ख़तमु थी वियो. हाणे बचो MB अपॉन 16. हाणे जेका 16 खे हेॾां खणी वञो हुन सां मल्टीप्लाई कंदो. 2.25 upon 1 into 16 is equal to MB. हाणे हिनखे जेकर मल्टीप्लाई कयूं 2.25 into 16 त जवाब अची थो वञे 36. The mass of gas B is 36. या वरी हिनखे हीअं लिखूं, mass of gas B is equal to 36 AMU. Is the answer.